Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki, tubararikiye gukurikira amakuru yacu kuri uyu mugoroba tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Kuri mikoro murumva Sentama, ndi hamwe n'Umushakamba. Mushakamba, wiriwe neza? Uraho? Sentama, wiriwe neza? Mwiriwe Mushakamba, muraho? Yego yego. Mwiriwe mute? Twiriwe neza. Imvura yari nyinshi ariko. Yari nyinshi ariko amaso yari ahanzwe muri Gabo. Muri Gabo? Aho Gisekedi yahuye yongeye kugira ijuru rya kabiri. Nyuma y'Igidoha no muri Gabo habaye ijuru rya Gisekedi. Arimo agenda azenguruka Kinshasa yinyura ku ruhande. Arimo yinyura ku ruhande. We no mukiwe. Nyakeru. Yego, hamwe na Ndayishimiye na mukiwe nawe. Bose bariyo. Bariyo rwose, nubwo nabonye Ndayishimiye Ndayishimiye gusuhuzanya byagoye. Yatanze imisa y'inshuro nk'eshatu cyangwa enye. Reka da. Byagendaga babusanya. We na perezida wa Gabo. Amanuza amabavu imihini mishya, byabaye iby'imihini mishya. Ariko muka Gisekedi we nabonye ari umuhanga mu gutanga imisayi. Ni umwana wo mu mujyi. Ajya nawe si uw'Uruseri. Nawe ni umubirigi. Nawe si imfubyi y'umubirigi. Ni umubirigi w'Ikaziba. Nawe ni ya mfubyi, ubu iwabo ni imahanga. Igihugu avukamo ubu cyabaye ikinyamahanga. Ubu ibyava iwabo byo babisoresha. Urumva Ikaziba ari mu maboko ya mama 23 natwirwaneho. Kandi ngo ibivuyeyo barasoresha, nwango kwa première dame habaye imahanga. No kwa perezida wa Sena. Reka twigire Uvira. Nyarukire Uvira ku mazi. Ku mazi Umurundi yabonye amafoto ejo none ngo arimo bebera yigira iwabo, yatangiye gukora amake karenge. Ngasigarwa nagenza umugongo. Ariko yarawugenje we. Ahubwo ntarasita, ariko n'ubundi hagereyo bakene, ngiye kuvuga ngo ntarasitara udutsinsino. Umugabo w'ikicanga agenza umugongo. Bahunga ikinyuma nyuma. Nawe ntiyorohewe. Ahubwo ni ukuzabashakira akabyiniriro k'ingabo zigenda zisubira inyuma, zigenza udutsitsino. Sinumvise ze baragahimbye ngo niba ari baje gushaka iki bamwitiranya na rya tungo. Baje gushaka ikori, niba ari ikori. Njya mbona bazanahunga bakarenga iwabo. N'ubundi bazaburenga bibone nko muri Tanzania. Niba urumva reba Uvira. Uvira mama 23 yayigose. Wenda abantu tuve mu gutebya cyane. Abantu bumva amakuru. Yayigose impande zose. Ariko yayigose kera buriya nuko batabyemeraga. Byo. Karabonekaga ko ihagose. Oya na ya mirongo y'abasirikare yagaragaye Bukavu. Iyo ubonye umuntu yafashe Kamanyora, afashe Kaziba, afashe Heje, agusigiye ku mazi gusa, biba bicuritse. Ahubwo sinzi impamvu ubundi baravuga kabiri ku mugabo ni ikosa. Yego. Sinzi impamvu ko bakubiswe igoma ariko bari gukubitwa hariya kandi ntibabibone ngo bakuremo akabo karenge gusa. Umurundi we ngo yamaze gupepera. Warose nabi burinda buke. Yamaze gupepera FARDC. Arimo agenda yiganira aho agomba kuzambukira. Ati bye bye. Byarangiye amakuru harava hariya. Yego. Umurundi rwose arimo asubira inyuma, arimo atangira guhunga FARDC, guhunga Uvira.
ntazagwa mu mazi buriya. nibyo ashaka guhunga kuko urumva bwa bwato bwabo buhari babonye ko nta buziranenge. Urabizi ko hari abaguye mu bwato muri Tanganyika kuko buriya Uburundi ahantu bazashobora kunyura ni Gatumba. Kandi Gatumba buriya nayo yari Kongo, nuko bameze nk'abayambuye Kongo. Kuvuga ni kumwe amazi y'umugezi ayoba, yego, agasiga hahoze inzira agaca inzira ahandi. Rero niho Gatumba. Noneho bajyaga baharwanira ku bwa none igihe cyabagaza na Mobutu bahapfa. Yego, bari bagiye kuharwanira rwose, intambara yari ishyushye. ni ahantu bagiye bapfa cyane. yego. Ubu rero Umurundi arimo asubira inyuma, haba abakiri muri bino bice bya Plene bose bari kwegereza umupaka. Yego, ariko cyane Uvira ngo Umurundi ikintu adashaka yego, ni ugufatirwa muri Uvira nk'uko abandi bafatiwe i Goma, n'abandi baheze muri Nyiragongo, kubera ko ngo nta kigo cya MONUSCO cyo guhungiramo bafite, nta n'ikirunga gihari, nta na SADC ihari. no guhungira mu mazi. ntabwo bashaka kuzamira Nkeri, cyane ko ari ukumira Nkeri. Bamwe baguyemo ari imirambo, abandi n'inkomere. Ubu rero Umurundi yahisemo kuvuga ngo reka nkoremo akanye karenge muri Uvira. Uvuga rero iyo umuntu yatangiye kurwana agenza umugongo abahunga, abahunga uyu Murundi yarangiye yivanye mu rugamba pe. Kigaragara agiye gucungira ku mbibi ziwe, niba naho azihangana akahagarara atazashya ubwoba ngo yiruke. Amashagaga y'abadede ngo yakamutse. Oya, barabizi ko yego nibambuka umupaka yego basubira iwabo, yego imbunda bazazikuramo magazine, imbunda bazazikuramo magazine kugira ngo hatagira n'uwibeshya arasa n'inyoni isasu rikagwa muri Kongo mu ntare cyangwa se mu madubu, bikarangira babakurikiye iyo bagiye. Kuko niba ari ikintu ngo batifuza ni ukubona intambara yambutse. yego. Bwana Sentama rero abantu babimenye, Umurundi byamuyobeye. Yego, ushobora kubona uriya avuye muri Gaba akavuga ngo yahinduye imvugo cyane. turibuka cyagiye sinzi igihugu yagiyemo, Yego, agaruka avuga ngo babandi ngo bashaka kuzungukira mu Rwanda, yagiye muri African Union. yego, Abazungu bifuzaga kuzungukira mu ntambara y'u Rwanda n'u Burundi, ati bakure y'amaso ngo yaganiriye n'aba hafi cyane abajyanama be. Ariko icyo gihe n'ubundi intambara itangiye kujya Uvira. yego, ubu Uvira imeze kuriyaho noneho uko byagenda kose aroroshya imvugo ega yabonye ko niwe bishoboka cyane. None se imirindi y'inkuba zikubitira mu kibira ntazizi? zishobora no gukubitira hafi yiwe akagwa igihumure. ngo iyo hataba ariko inkuba, yego, ngo u Rwanda rwose yari kuba yararufashe. rero u Rwanda yagize ngo ni amafaranga bataye ahantu agenda akitoragurira. sinzi niba tumvishe ikiganiro harya ngo yanyura mu Kirundo. yego, rero niba uzi ko inzira yo mu Kirundo ibaho wenyine. sinzi niba tumvishe ijambo rya Generali Bingira wavuze ngo urarufata se ni ihene. afande Bingira yavuze ukuri, ariko urya n'ihene yarahebeba. yego, sinzi wenda banza aragize n'ikindi kintu ashobora gufata n'igikoma. hagati aba Generali ba Wazalendo hafi ya bose bigereye muri Fizi.
bahunze. Uvira bayivuyemo bigira muri Fizi. Bamaze kurasana na FARDC none barigendeye. Barimo bikuramo, urumva barasana na FARDC. Umugabo barusha imbaraga akabegera akanabagota. Bakareba bati ahasa hacu. Bagatekereza ko badafite intwaro zingana n'izari Goma. Bagatekereza ko nta mucanshuro bafite, nta musadeke bafite. Yego. Bakabona bitazavamo. Bakabona nta naho guhungira bafite, na Purusi amaze kubahunga. Purusi noneho yagiye na moto, yagiye n'igare, yagiye Purusi ntiwamenya ngo yagiye ate. Ubwo se intara ye azayicunga kuri telekomande? Ni kuri telekomande cyangwa se kuri telefone? Seko n'ubundi yarasigaranye agatanyu gato. Buriya cyangwa n'uwa Kivu y'Amajyaruguru hari ibice yarasigaranye, none se urasigaranye. Avuye ku Irundo ajya ku Mushishi. Buriya yasigaranye Fizi gusa. Fizi nayo ntabwo ari yose, kandi nayo ntayifite. Ngira ngo ntabwo dutinda, amakuru twashaka kuyabagezaho ariko tuyabagejejeho. Reka turebe noneho ngo byakomeye muri Warikare, ubwoba Kinshasa bararira bati noneho intare zigiye kutwaka Warikare. Yego. Bamwe bati ngo zateruye ibifaru n'imbunda karabutaka bajyana Gasheberi. Yego. Kandi noneho Gasheberi barimo si yo muri Masisi. Gasheberi buriya ngo iri ku cyambu ku buryo no hakuno muri ariko kare naho harimo Gasheberi. Buriya mbere ya Gasheberi iyo reka tukabanza tukavuga na Baraka, ko Baraka iri ku murongo umwe na Uvira. Iri ku murongo umwe na Uvira. Ziri muri Fizi. Banza tubwire Baraka. Baraka hariya usalama pa Baraka na Fizi iko na kuwa tena sana rahisha uhishi kwa ukosefu wa amani. Nukuvuga hariya muri Baraka na Fizi hakomeje kubura amahoro. Icyambere ngo bariyere zaidi ya 8 mu vile ya Baraka, mu mujyi wa Baraka harimo bariyere zigera mu 8. Kandi mushakamizo bariyere kuzinyuraho no gutanga amafaranga mu mujyi umwe. Bariyere zaidi ya ngapi bariya bavuga ngo ni 38. Bariyere ya zirenze 38 mu teritwari ya Fizi ambazo wazalendo wameerije kila raia anatoa 1000 ya franka za Kongo. Donc ukisafiri kutoka Uvira hadi Nyange unapaswa tayarisha pesa za mabariere zote hizi. Kila service inatosha 50% ya recette inaverse mikono ya wazalendo. Kwa sasa Baraka hali ni mbaya, kwani tangu jana wanajeshi wa Kakobanya na wale wa ngoma nzito walienda kufukuza jeshi la CNPS la Bwana ya Kutumba kuporo ya Mushimbake na Aebaz. Hano baravuga ko hari bariyeri 38 muri teritwari ya Fizi zashyizweho n'abawazalendo. Kuri buri bariyeri iyo uhanyuze utanga 1000 cy'amafaranga ya Kongo. Rero ngo iyo ushaka gukora urugendo muri ibyo bice by'izo bariyeri ugomba gutegura amafaranga angana 1000 ukubye n'umubare wa za bariyeri uzanyura 30 na ya 38 ubwo ni 38 uzajya ugenda utanga kuri bariyeri. Kandi noneho niyo uhindukiye
urongera ugatanga biri kuba kabiri ubwo ni 76 bya bariyeri gusa. Rero bakavuga bati kuva Uvira ujya ahitwa Inyange ugomba gutegura amafaranga angana na bariyeri uzanyuraho zose, kuko kuri buri serivisi bavanamo 50% yayo binjije bakajyana bagashyira Wazalendo. Izo serivisi zikorwa none urumva serivisi bayigabanamo kabiri. Ubu rero Ibaraka bimeze nabi. Ejo hashize abasirikare ba Kakobanya ngira ngo ni autoproclame n'abandi bangoma nzito nayo ni autoproclame bagiye kwirukana abo witwa ni umutwe witwa CNPSC muri wa Yakutumba ngo babirukane ku cyambu cya Mushimbake na Aebazi. Noneho icya kabiri wa autorite locale wote wako chini ya madaraka ya Wazalendo, meme FRDC wote wako nafungwa na Wazalendo. Ngo abayobozi b'inzego z'ibanze bose bari munsi y'amategeko, ni kuvuga bayoborwa na Wazalendo. Na FRDC nuko kuko hari n'igihe banayifunga. Noneho mu cas specifique ni ya TD wa sous-secteur ya FRDC ambaye kwa siku za hapo juma jana Wazalendo waliweza kumdesarme na kubeba silaha za wa escort wake. Urugero rwa hafi mu rwa TD ni bamwe bashinzwe ibintu byango by'iperereza. Yego. TD ngo wa sous-secteur uyu nguyu wa FRDC ngo mu minsi mike ishize mu cyumweru kishize Wazalendo bafashe aba escort be bose bambura imbunda zabo bose. Ariko noneho ngo pia hadi sasa numero 1 wa ANR iko na shwana na wandugu zake wa Furiro, kwani iko sumenase ya watu wa Yakutumba. Nanone nomero ya mbere wa ANR mu gihugu ushinzwe migration hariya ngo arimo gushwana na bagenzi be n'abavandimwe be bagenzi be b'Abafurero, ngo kuko amerewe nabi n'abantu bayakutumba. Ni kuvuga abantu bayakutumba bamumereye nabi. Cya gatatu Mboko Baraka Fizi Centre Rulimba wanajeshi ni wachache sana, kwani jeshi yote iko Mkera kwa Mlima na wengine Mpwezero. Ahitwa Mboko, ahitwa Baraka Fizi Centre, ahitwa Rulimba abasirikare ni bake cyane, kuko abasirikare bose bagiye ahitwa Mkera Murima, ahitwa Murima, abandi cyangwa se ni Musozi, abandi bagiye ahitwa Pwenzero. Pwenzero urahibuka Mushakamba muri bya bitero bajyaga bahaturuka baruja ku Banyamulenge. Yego. Noneho inkuru igakomeza. Cya kane kisha vita ya Nyangezi wa kamanda wengi wa ngambo ya Kutumba waliweza kumozwa anga sinzi ibyo yanditse, ashobora kwanditse nabi kama vile mu ntambara y'Inyangezi. Aragaragaza uko abakomanda bagize batebanyura
barashyizweho niba baragize bati ubyumva hepfo akavuga ati komanda Asopa wa pale Mboko aliweza pata masase ku mikono barabakomerekeje ku mikono na hivyo anatibiwa pale Mboko hadi sasa. Uyu komanda wahitwa Sopa, komanda witwa Asopa wahitwa Mboko yarashwe amaboko. Ngubu rero arimo aravurirwa ahangaha yitwa Mboko kugeza uyu munsi. Komanda Charumba yeye alipata masasi ku miguu na hivyo waliweza kumkata mguu. Komanda Charumba we ngo bamurasha amaguru none amaguru barayaciye. Akaguru kamwe karaciye. Yego. Tede ya Kutumba aliweza fariki kwa vita hivyo kwa sababu hiyo vijana wengi wa pale Mboko waliweza abandone front na kurudi Mboko pia Wambote nao pia waliweza rudi kwao. Umva hano baravuga ngo te gatatu ubwo ni poste yo mu gisirikare nyine te gatatu ya Kutumba yashoboye yawe yarapfuye yaguye muri izo ntambara. Iyo rero niyo mpamvu abasore benshi bahariya Mboko bose bivanye ku rugamba bisubirira Mboko ndetse n'Imbote nabo bashoboye gusubira iwabo. Manyema na Brahuni ndiye aliyerudi mapema. Uwitwa Manyema uwitwa Brahuni nibo batashe ku ikubitiro bagiye mbere y'abandi. En general mu litorale ya Fizi tangu Baraka hadi Makobora wanajeshi wa wazalendo sio wengi sana, wengi wako Murute, Mwenga na Kipupu pia Pwenzero. Ibi rero bimeze nka rimwe bavugaga ko bahunze. Urumva ko aravuga ko uturutse Baraka werekeza ngira ngo ni Makobora ntabwo wazalendo ari benshi. Hariya nyine ngo ku ngombe yo muri Fizi uhereye Baraka ukagera Makobora ntabwo wazalendo ari benshi, ahubwo abenshi bibereye ku muhanda bagenda agana umuhanda wa Mwenga n'ahitwa Kipupu ndetse no kuri Pwenzero, aho niho bagaragara. Kuhusu raia kweli imechoka. Kubirebana n'abaturage bo bamaze kurambirwa pe. Na hariya kunyanyaswa na wazalendo bamaze kurambirwa guhora bari gutwabo n'abazalendo. Mtu akikustaki pia ya pesa 2,000 basi utapewa cha mtema kuni, kwani kamba ambazo utafungwa ni lazima zichane minofu yako na utapata adhabu ya fimbo 100. Yani Kiswahili nabi cyane noneho hano aravuga ngo nk'umuntu akureze niyo yakurega ko wamwambuye nk'ibihumbi 2,000 ngo baguhambira imigozi kugeza iguciye umubiri igucitse, niyo bakagukubita inkoni zitari hasi y'ijana. Juu pesa 500 za franka za Kongo
mtu anapigwa risasi na kufa pia. Ukipa mzalendo pesa 1000 atapiga masasi 3 juu, na hivyo wablese wa masasi hiyo wako wengi. Ati umuntu akoreze ko bamwambuye nka 500 mufanga Kongo akabikorega umuzalendo birahagije gusa kurege nka 500, umuzalendo ahita gukubita amasasu. Ati iyo akoreze 500 yakoreze 1000 na amasasu 3. Ati rero ibi ngibi byatumye abantu b'inkomere ziba nyinshi muri kariya gace. Pia kuko mal organize na conflit za leadership zinatuma wao kwa wao wanashwana na kukosa upendo. Kila grupe iko na jikomande kivyake. Ati ikindi nuko bariho mu kavuyo. Ubuyobozi hariya bwubakitse ubone ubuyobozi bufashe, bariho mu kavuyo, bariho mu mahane, gushwana hagati y'abayobozi nta gahunda bafite. Gahunda bafite y'imiyoborere ngo hari n'igihe bashwana hagati yabo ubwabo bakarwana ngo ntabwo bakundana. buri mutwe uriyobora kandi ukiyobora mu buryo bwawo bwihariye. Ni uburyo bw'ubuzima bwo muri kariya gace. Rero agira ngo hari ibyo wari ugiye kutubwira, ubwo niho uri bugaruke. Ikiriho yego Kivu y'Amajyepfo, yaba Uvira yaba Fizi, yego buri wese arimo kwirwanaho ahunga ashaka ikizatuma hafatwa, yego ntapfe cyangwa ngo afatwe matekwa. yego kuko niba umurundi yatangiye kugana uruhande rw'iwabo, abandi nabo bakaba bari kwiba, ariko bamwe barambiwe kubera gukubitwa no kusubiranamo ubwabo. niba bakorega amafaranga 500 se bikaba bihagije ko bakora isasu. Ariko wumvise n'abisubiriye n'abavuye mu gisirikare barigendera. Ariko mushakamba bye bintera kwibaza ikibazo nk'icyo umunyamakuru w'umufaransa yabajije Tshisekedi. Yabaje ati buriya uri perezida. Ndati perezida. Ubumva uri perezida kangahe kwijana? Sindi perezida 100%. Buriya nanjye ndibaza Tshisekedi ni perezida. Nta perezida urimo. None se niba igihugu cye bagenda bagifata kandi byitwa ngo ari perezida? Shakamba sinzi hari umuntu twaze tubiganira. Avuga tuti perezida burya iyo asabye abategetsi. Yego. Buriya niyo yavuga ijambo rimwe. Iyo byahagarara. Abuzwa n'iki kubihagarika niba ari perezida? Ntabwo byahagarara ibintu birimo wazarenda. Kereka ariko niwe wabashyizeho ashatse ko bavaho. Yego hari igihe byagorana. Ariko bavaho. Impamvu yabahaye mu gihe itararangira ni ukuvuga ngo bazabona uwabeshya hagati y'uwo babangishije n'uwabangishije mu 2023. Bazareba umwanzi w'igihugu ari inde, aba ari we bayoboka, kuko bari n'abaturage nubwo bahawe intwaro. kandi abaha intwaro ntiyagira ikintu abamarira. Navuze mu gihe yaramuka agaragaje ubushake bwo kubavanaho, bahagarika bakareka biriya bikorwa bibi, byabishatse byahagarara cyane byashoboka. niyo byagorana ariko byahagarara.
ntabwo byahagarara uwo mwanya ariko byarwanyijwe birahagarara byagera igihe bicika. yego rwose. rero biragaragara je buriya nanjye nsigaye mvuga ngo uriya munyamakuru ndahakana ntabwo ari perezida. Abaperezida mu bintu nka biriya babikorere mu maso yanjye. iyo ndi kureba ukuntu Kivu y'Amajyepfo iri gufatwa, yego niyo ntambara yoroshye ibayeho. wese itoroha mushakamba abakayirwanye barasubiranamo bakarasana hagati yabo, ariko banarwana n'abantu batareba. yego none se M23 yagize gutya ifata abasirikare benshi baca reka mvuge ngo bakoze defile muri Bukavu, yego bakomereza muri biriya bice. Yumvaga bariya basirikare bagiye guhinga ibijumba, yumvaga bagiye hehe? nyine ni kuriya niko kurwana. kurwana ntabwo ari bimwe bya bazarendo mbere bajyaga bagira amasasu ubundi yarahagaze. hari amasasu bajyaga bita ngo ni tuko macu. yego tuko macu kwaba kuba bari ahantu wenda hari nk'agahenge bakagira gutyo bakifata bakarasa urufaya mu kirere kugira ngo bagaragaze ko bahari nyine biteguye kurwana n'uwabumva abatinya. rero ntabwo biriya ari imirwanire. kurwana ni tekinike. iyo ugiye gufata FRDC ugafata ababafashaga ukareba umubare wabo, ukareba ingano yabo, ukareba ibikoresho bari bafite, ukareba ababatabaye bose uko bangana, ntabwo twakabaye twemera ko bariya abantu bagatsinzwe. wibuke ingabo zabaye hariya zose. Neva we ngo yaje gufasha ntabwo yaje kurinda. Neva ngo hafashwe ntibagomba kuhamubaza. nanatsinda ntibazabimubaza. rero byoroshye twigire Warikare. yego Warikare rwose batangiye gusakuza ngo M23 iri kongera abasirikare, ndetse abandi ngo ibifaru biri kujyayo ni ngombwa, ariko M23 niba umubiri yatangiye gukoresha drone bagomba kujyana ibizatuma bahangana na drone n'indege n'utwo dutero, kuko Wazalendo zo nako FDLR, kuko Wazalendo buriya ntizikiriho, Wazalendo ziriho nk'agakingirizo muri biriya bice. RCM 23 igomba kujyana ibikoresho byo guherekeza umubiri iwabo, no kujyana ikintu kizatuma akubita umuntu atamubabarira, kuzitura. yego ni ukubazitura, si ukukubita, kuko gukubita biroroshye. kubakubita bitari ukubadondoza cyane. inkuru iragira ngo iki? iyi Warikare, inkuru y'Warikare mirebe mu gihe uri kuyireba. yego amakuru ni uko ejo Joseph Kabila yego yahuye na Olusegun Obasanjo. nabibonye birangirana n'uza habonetse Mbusa Nyamwisi. yego iyo urebye ifoto bashyize hanze ubona ko bari kumwe pe. kandi Mbusa Nyamwisi amaze iminsi ashinjwa kuba yariyunze kuri AFC. yego ubwo rero uhita ubona ko Mbusa Nyamwisi yahunze Kisekedi agasanga Kabila. oya Mbusa Nyamwisi guhunga Kisekedi byo nibyo nenda icyo umuntu atahamya, kuko nawe ntabwo yigeze abideklara, kandi nta n'indi gihamya twabonye ni kuba yariyunze na AFCM 23. ahubwo ikiriho hariya ikishasa, iyo banze umuntu bamushinja, nicyo kintu kigezweho. yego bamushinja kwiyunga kuri AFC.
gusa nubwo bimeze gutyo yego Olusegun Obasanjo nyuma yo yamaze guhura n'abo bombi ahita ajya no guhura na Gisekedi. yego ubwo rero Olusegun Obasanjo we n'abariya bantu niba ashaka kubahuza ntawamenya ikibyihishe inyuma, kuko usibye kubona amafoto nta kindi kigeze kijya hanze. buriya Gisekedi azamwemera, ubu se Lorenzo yarananiwe, uretse ko ntacyo bimutwaye Olusegun we ntacyo bimutwaye. reka twumve inkuru y'Uwarikare. Yego. ni inkuru ivuga iti dans une déclaration parvenue à Actualité CD, siyo buriya ni Actualité.cd, itangazamakuru byo muri Congo byinshi hajyaho .cd nk'uko mu Rwanda hajyaho .rwa. Yego. La coordination de la société civile du territoire de Warikare au Nord Kivu alerte sur le renforcement en hommes et en logistique sur la position de Kashebere par le rebelle du M23. Selon le président de cette structure citoyenne, le véhicule transportant les combattants du M23 et des munitions de guerre arrivent à Kashebere pour renforcer les troupes déjà sur place. Ni inkuru yatangajwe mu declaration ni nk'imvugo icumi by'umuntu yavuze. Yego. Byavuzwe byageze kuri Actualité.cd, itangazamakuru. Ubuyobozi cyangwa se ubuhuzabikorwa bwa sosiyete sivile yo muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru buramenyesha ko ARCM 23 irimo kongera umubare w'ingabo ndetse n'ibikoresho ku birindiro byayo biri ahitwa Kashebere. Kashebere ngo tubibutse ko ni Warikare ariko hariya aho ijya kugabanira na Masisi. Noneho ngo ibyavuzwe na perezida wa sosiyete sivile w'iyo sosiyete sivile ni uko hagaragara amamodoka atwaye abarwanyi benshi ba M23 ndetse n'ibikoresho by'intambara birimo kugera hari Kashebere mu rwego rwo gukomeza ibirindiro by'aho ngaho. Fiston Ferry Misona estime que l'objectif de la rébellion n'est autre que de relancer la guerre dans le territoire de Warikare en violation du cessez-le-feu en vigueur. Shakamba ibi ndabimenyereye, ushobora gusanga FRDC ari imwe uko bikora, ahubwo bano bantu begamiye kuri leta bakandikira ibintu kwa kundi baba bashaka kugira ngo bagenza bafite icyo bashaka, ariko bubatera. Useye ko njyewe yego nanaga ya 23 iramutse itabikoze, kuko muri Warikare hari umwanzi wabo, hariyo Umubirigi, hariyo iki, kandi arashaka kubasubiza inyuma no kubaka Masisi. we yaranarengereye Mushakamba kuvuga ngo drone z'Umubirigi zagaragaye imahanga, kuvuga yarenze Warikare noneho atangiye no kuvogera Masisi. Usibye n'ibyo Warikare yari zone tampo, none bayirimo batagombye kwibamo. Ubwo rero baba babeshyira byaba ari ukuri, ngiye nagaya 23 iramutse itari kuhongera imbaraga, kandi bo n'umwanzi wayo ari imbere. Uyu rero Fiston Ferry Misona niwe muyobozi ya sosiyete sivile ya Warikare, mukomeza avuga ko ngo intego
AFCM 23 muri kariya gace nta yindi ari ukubyutsa urugamba muri kariya gace ka teritwari ya Walikale. Ibyo bikazaba ari ukurenga kuri ku ihagarikwa ry'imirwano rirahari se ryashyizweho, ariko ntabwo twigeze turibona n'iryabayeho n'iry'uruhande rumwe. yego kandi iyo ari iry'uruhande rumwe ntawabimwishyuza ko niba bayabyishyuriye. iyo babona basumbirijwe iri jambo bararivuga. yego agakomeza ati il appelle l'armée congolaise et les Wazalendo à la vigilance et à rester en état d'alerte maximale afin de ne pas se faire surprendre négativement par les rebelles. Il invite aussi la population à dénoncer tout mouvement de rebelles dans les différentes zones occupées afin de contribuer à la sécurisation du territoire de Walikale. Ahangaha inkuru igakomeza ivuga ko uyu nguyu umukuru wa sosiyete sivile ariwe Christopher Misona ahamagarira ingabo za Congo n'uvuga FARDC na Wazalendo, akaba bahamagarira kuba maso ndetse no gukomeza kwitegura bihagije kugira ngo batazatungurwa n'aba barwanyi. Akahamagarira rero abaturage ngo kugaragaza uwo ari we wese babonye uwo muri aba barwanyi uri mu bice abarwanyi bigaruriye babohoye, kugira ngo bafatanye mu kugarura ngo umutekano muri Walikale. urumva nyine bya bindi byahariye. ibingibi mushakamba agiye mbifata nka wa mugani bavuga ngo gukanura k'urukwavu ntabwo rubuza ibihuru gushya. noneho inkuru igasoza ivuga ngo depuis ce vendredi matin, ubwo n'ejo hashize mu gitondo, la population de Kashebere à Walikale et Kasopo à Masisi signale un mouvement de va-et-vient de troupes rebelles dans la zone. guhera ejo hashize bavuze n'uruza hari Kashebere muri Walikale ndetse n'ahitwa Kasopo ho muri Masisi, ibice byegeranye, uretse ko igice kimwe kiri muri teritware ya Walikale kiriya cya Kashebere, naho Kasopo ikaba muri teritwari ya Masisi. Abaturage baho rero ngo babonye urujya n'uruza, nibwo batangiye kubona urujya n'uruza rwa M23 muri kariya gace, nuko asoza inkuru. ngayo nguko ngira ngo kandi wagira AFCM 23 nabikora bitewe n'uko ubwaho bahabona umwanzi, ariko birenze umwanzi kuko haje n'urwera. yego urumva rero ko iyo yajemo kandi akaza ari umusirikare ntabwo byoroshye, uba ugomba kugira icyo ukora koko. ngira ngo hazakora ya sisiteme ya Musinga. iyihe? umwami Musinga ngo baramubwiye ngo ko abanzi bawe bari kwiteranya, bari kwibumbira hamwe ngo bagutere, uzabigenza ute? ati nibirunde hamwe, nibishyire hamwe, nzabakubitire rimwe binyorohere. banyorohereza akazi, nzabakubitire hamwe aho kuzajya kubakubitira hirya no hino. akazi ubwo rero nuko bizagenda. ngira ngo mu makuru twari dufite aya ngaya nta yandi dusigaranye, ndetse n'iminota nayo ntiyoroshye yagiye. twagana ku musozo, tugashimira abe badukurikiye. ubundi tutaragera ku musozo mushakamba, mbere yuko dusoza
abantu bafite amatsiko yo kumenya Makunguru rigeze hehe. Makunguru ku munsi kuko hari amakuru avuga ko bagenda gatanu ejo bwakeye ntibagiye bimeze bite. Makunguru bari kugenda mu byiciro by'abantu 100 cyangwa hagati y'100 na 200. Hari ibindi byiciro se byagiye? Nta kindi cyiciro kiragenda. Yego. Haracyari ikibazo cy'amikoro cyo kubatwara. Yego. Kuko ni imodoka zimwe bagomba gukoresha, ariko ikihari ni kimwe, nuko ku munsi w'ejo Afurika y'Epfo, igisirikare cy'Afurika y'Epfo kizakorana ikiganiro n'abanyamakuru kuri icyo kibazo. Yego. Babisobanure. Yego. Ariko ibyo basobanura byose nubwo wenda hari ibyo batakivuga, ntawe bivuga amabi. Yego. Nta ikibazo kiri kubatinza, nta kindi, nta mikoro. Iyo abatari amikoro bakafashe imodoka zose zo mu Rwanda bakazikodesha zikabatwara, dore turi no muri weekend, muvuma bari nkeya. Yego. Ariko byarabananiye kuzishyura, byarananiranye. Ubwo rero bazagenda babatwara gake gake. Bikubajije kuko hari abantu bavuga bati bashingiye no ku muhanda mbarebe mbabone bagenda. Hari umuntu uderutse guhura arambwira ati nagiyeyo nsanga ziratambutse nazibonye. Uriya Makunguru zaratsinzwe, zimaze gutsindwa no mu mwimikoro ziratsindwa, ku buryo uyu munsi zidafite uburyo bwo gusubira iwabo. Umenya bashaka ngo 23 batize itike kandi nayo ntacyo bayitwaye aho bari kurya ibiryo bahashye igoma, bahaye umusoro 23. Niwe bayinjiriza umusoro cyane ko n'intwaro zavuye abahari ntibarwana. Ngayo nguko. Twagana ku musozo. Urakoze Bwana Sentama, ugire ijoro ryiza, abadukurikiye nabo ibihe byiza n'ijoro ryiza bitewe n'igihe n'aho bari. Urakoze cyane Mushakamba. Turabashimiye rero bakunzi bacu, mwakoze kudukurikira, muhema kudukurikira, turabibashimira. Turabibutsa kandi gukanda subscribe abatarayikanda, ikandwa rimwe gusa, mukande like tumenye ko mukunze amakuru yacu, mukande share kugira ngo amakuru yacu muyasangize inshuti zanyu. Ikirenze ibindi mutwandikire, mudushikirize ibitekerezo, ibyifuzo n'inyunganizi zanyu mubicishije ahanditse comments. Murakoze cyane abadukurikira rwose, mutwihanganire mubikore. Murakoze, mugire ijoro rihire. Mwari kumwe na Sentama.